Jadi guys kan, hanale guys. Mesti wakron nana keluarga belah deh birun dari birun gede upu. Udah bilang hanale guys. Hanapat dah pegah haile, hanapat dah pegah haban. Jadi bagi urang-urang yang GO yang nana jaringan udik lampu. Wak lo si hana udik lampu le masa ka? Lampu hana udik, jaringan hana. Alian puranan jita pegah. Yang na keluarga ide. Nombor sabar-sabar ju. Hana payah nuwo sari tapi hai kepikiran tepuhan pikiran ke mak tu ke adik tu ke dumso kan. Tapi hana pu pegah hana pat pegah haba guys. Long mantang urang mengungsi yo. Ba yo bah mengungsi hana dah pegah li. Rumah tu kai yang hana si draw lepas long. Bubong sapo guys. Bubong sapo ka rumah. Oh iya.